ini sini negalian kejantian student movement Western Region. Hadian wa dayo iya ka jengman nusop yang kani ka kelam COVID-19 baru kamzu Omicron. Te ini negalian yang berjasa mendapat di halor ka haki sinem gurade bo konrat ka kapitrik wa arjara hui dewan usini bo pun benau iya kani ka prefab structure COVID hospital. Ini negalian ka JSM hadian wa yoi wa nadu di portu ni upam kani ka prefab structure negalian yang kita kali dewan tersang mino kali no deputy commissioner yang bawas jantian te dah perdi ka jingi kelampu da ongwa negalian yang o le waktu habis nem yo da bilang kami kan adu ni benru benai da sedin ni ba ile udah kejingti le am kamwa cispa li fa kamadu sibil berim hatu apa si mulong jadi tidak untuk nanggung duna ki buru wakil ale hakini hospital le ngani si ni tidak pen kami ni ka prefab structure hadin kini wat kate kejing prepare hi ya kini ka hadif kemudian kalian yang boleh undang pak untuk health department wo study wo ikram na to UMK la yuman yu snas ni ke permanent hakini ka thau civil ya long tin dan kalian yang ilmu kate hi banjori yo disiwa mho stin ya kini mho stin ni maile kajing ni shop ni menu dia ko boy pun step ngobi imha ada umbi kami ke dia demi ke kajing pengkrek ke yoki yu prumi wo penking ke lockdown yu prumi pelagi di ko event awal gele ke sarkar em lo kajing pengkrek ni tidak ni kentu ni tidak ni gele ke JSM kentu ke sarkar wo pengkrek no ya kani lem kapten ni gele ke JSM imjuk lampor kita ni andai kami na penyu ni ke sarkar apa itu